O te whaatalo whātu I lau whaafonga anga I le nei tai au, ma lo le soifua manuialo mai o Tālala Radio Samoa. Tau ai leo leo I maa mawhangu mai to alua leo leo na manu nu ai I le pō laso to na I le vina. E silia ma le lua se lau ta avale na iai le whaatasinga ma o amionga le pūlea le to atele na o ai ina vevesi ma leo leo ma I whaamauninga mai le ofisa I mana watu o loo ta uai e to alua malo le malo na manu nu ai. Na avea leo leo tangata to alua matoso ta avale e ono na iai lea po. Mai whaapeo lea foi na whai ai ma whaavivili ngā pau ta avale. O le to atasi o le to alua na ave leo leo e whaapea na ia umia se anga ese. Whai mai ele pule nu o horo whenua na Nafi Bernie Warden o se whaanoa no anga tele ia te iami o ngā le pulea male le ma fau. Le ua whaalea ngai naile taulanga ai maise o awala te tele. I niso reporti ele I whai ngofia ngā lue ngā leo leo I lea po ona o le toa tele na iai. Tau whai malanga umol pāle mia Christopher Laxon whaapele sui ia Winston Peters ele vai aso nei mō malanga whaavau malo. Ma o le taita ele at David Seymour mō leo lua I taimi leo ua ia tau avea ai le tofi pāle mia. O le aso nafi na whafonga mai ele pāle mia ia Laxon o le tai au le a ia tu uai ni usila mō ni we a o malanga I le Pasifika ele vai aso nei. O le aso fo ia tai au, o le atu uwa a ese atuaile minister o va I fafo ia fo ele sui pāle mia Winston Peters mō Vietnam, ma a uma leo na whaawa wa tuailea I isi fono tanga, I lea lava I tūlangi mō le vai aso atua. O le sini au tua whai ngā malanga le pāle mia malona sui le nei vai aso. O le sanga whaamalo sia pēr leo whai ngā whaapaanga ni usila, maana paanga whaavau malo. A o lea iei la le pāle mia malona sui, o lea vanole nei o Seymour ma o lo nau wa I taimi fo I lea, ua ia tau avea ai le tofinga pāle mia o New Zealand. So I li liu mai le whai ngā malanga le Jetstar na tu ua au kilani wha moe modeni deni le tai au lasa to na I ona winga lolo wā le tau. Mai le flight radar luafā.com o lea na toi wheli wa I mai lava I lunga o kalai esteti la talata I le tūlai whai le fiafu lasa to na I. Mai reporti le kamupani wa alele e le ai nisi na manunu ai. Na toi wha atulanga ai le Jetstar le isi wa ai wha awawina whai ngā malanga wha api ai fo I mawhalitali malo. Mō pa sese na mo o mia ina mo whai ngā malo longa I le wha ai ungo le vaiaso. O le alava o loo wha awau na ta o mai whai ngā malanga wa alele a fia a o iai lunga le ea. Ma o le toi ta liu mai le whai ngā malanga I le aso to o na I wa sawai le wha ato a uma na se ese o le isi fo I wa alele le Jetstar. Mai le runway le tau le aso wharaili a o iai malaiva alele kalai esteti lava. E o mai le taime tu ufa at se talo tai au e na o le to atasi le tangata maliu o na o wha lavlavi tau ta avale I le nei long weekend. O le wha lavlavi le nei la fiafi la to na I Northland pe tu so le afo le lima I le a fiafi. Reporti le staff o le ana feto ai le ta avale ma le la au I kai koe ma e ui I tau mawhainga I lato na vave atu I ai na maliu ai lava I le no fuanga na tupu ai le wha lavi. O loo wha awau pia nei so eso e ngā leo I le nei mata upu. Ai isi uma vaengo ni usila. O le lava fo ia tele isi wha lavi tau ta avale ta ua mai ma o loo tu mau pia le wha manatu mai leo. E tau tua nā le saunga le mu a o toi ta liwa I ai ngā mai ta whaonga ma malo lunga. Whai watu I tala mai a Donald Trump. Na o na I tu la talu na whaile TikTok ale sui mo e o le Republican, Donald Trump ai ua silia ma le 2 miliona na followers. A o vāwala la taile tāmu e ngā Trump ma Joe Biden o le Democratic o le pō le aso to na ino wha ato a wha o ngā ilo e Trump le TikTok. Mai wha apeo se wha ai unga io o aiana wha alawi loa o loo whaia nei tūpulanga talavou ato e tau ma whai ai. Mō le taimilo na tolu mo le whale pai. Ai mō Biden o le afo I wa levo na I lunga le TikTok ma e tūsa ma le tolu se lau tolu sfuluonu awhia na followers. O le TikTok o se tasi o Apple o wha o ngā le tūsa ma le se lau fitu se 4 miliona tangata Amerika. Ma o se app fo I wa mai asainia le peresitene a Biden le pili e ono wha asa ai ma Amerika. Talanala Radio Samoa mo le nei tai au, manuia le nei aso.